Nuhabwe icubahiro uri Imana ituye ahirengeye, nuhabwe icubahiro uri Imana yironkera igitambo. Si kubwo imbaraga zacu, si kubwo imiryango ikize, si kubwo hari ico twatanze ngo dukunde turame, ni kubwo imbabazi zawe zihoraho ibihe n'ibihe. Utube hafi, ubane natwe muri aka kanya tugiye kuganira ijambo kandi rikore ku mitima y'ubwoko bwawe, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen, amen. Imana ibahereze umugisha. Tunejejwe n'Imana mu mitima. Amazina ni Evangelist Daniel Gitangaza nkuko mubizi. Uyu munsi nifuje tuganira ijambo kandi ndifuza rikore ku buzima bwawe, rigire ico rihindura mu buzima bwawe, rigire ico rihindura mu mibereho yawe. Turaganira ku ijambo rivuga ngo gusenga bihindutse ingeso bizana intsinzi. So iyo gusenga k'umuntu guhindutse ingeso kuzana intsinzi mu buzima bwe. Turaza kureba ibyanditswe byinshi bigiye bitandukanye, ariko uyu munsi ndashaka kuvuga gusenga kuzana intsinzi mu buzima bw'umuntu. Ndashaka kuvuga gusenga kwa kundi kwahindutse ingeso, just nk'uko iyo umuntu afashe ikintu akakigira ingeso kuri we, kiza atiriwe agihamagara, just cyamaze kuba ingeso kuri we. Uyu munsi ndashaka kukwigisha gusenga bihindutse ingeso, bihinduka ingeso mu buzima bwawe. Ukwiriye gusenga uri mu kazi, ukwiriye gusenga uri mu modoka, ukwiriye gusenga uri mu genda, ukwiriye gusenga wicaye, ahantu ariho hose uhindure gusenga ingeso yawe. So ndagira ngo ngwire iki kintu. Umugabo bita Ezekiya, umunsi Yesaya yamuhanuriraga akamuhanurira, Ezekiya yavuze ngo iki? Ezekiya yarasenze aravuga ngo Mana wibuke ko najyaga ngendera imbere yawe ntunganye. Icyanditswe dushaka dusome Abacamanza ibice 16:28 biravuga ngo nuko Samsoni atakambira Uwiteka aravuga ati, Uwiteka Mana ndakwinginze ibuka, ndakwinginze m'imbaraga aka kanya gusa Mana, kugira ngo mporere amaso yanjye yombi Abafilisitiya. So iyo gusenga guhindutse ingeso, umuntu asenga adategwa. Samsoni yasenze iri sengesho ubwo Abafilisitiya bari bamaze kumufata, abona nta yandi mahitamo, nta yindi choice. Ndagira ngo nkwibutse ko iyo gusenga guhindutse ingeso mu buzima bwawe, nubwo watana ukajya kure y'Imana, urongera ukagaruka Imana ikakwakira. Just iyo ugiye kure y'ubushake bwayo, ukongera ukavuga ngo Mana nari nazimiye, nari nagiye kure y'ubushake bwawe, ariko ndagarutse, nshaka kongera kubona mu maso hawe, nshaka kongera kubona ubwiza bwawe. Just bituma Imana yongera kugaruka ku buzima bwawe, kubera yuko ikiguhuza n'Imana ni isengesho, kandi isengesho ryabaye connect, isengesho ryahindutse ingeso mu buzima bwawe. Bivuze ngo nubwo wateshuka gatoya, uragaruka ukavuga ngo Mana umbabarire, nciye bugufi, wongera unyejesha amaraso yawe, ijuru rikongera rikakinguka ku bwawe. So Samsoni yarasenze, ahamagara Imana, ahamagara afite kwizera, Imana yongera gukingura ijuru ku buzima bwa Samsoni. Niki nshaka kukubwira? Hindura ingeso mu buzima bwawe, gusenga bihinduka ingeso, nkuko kurya ranshi byahindutse ingeso ku buzima bwawe. Ubihindura ingeso, usenge ku manywa na nijoro. Biravuga ngo musenge ubudasiba. Dukwiriye gusenga ubudasiba. Ninde muntu ukwiriye gusenga ubudasiba? Ni umuntu wahinduye gusenga ingeso, nkuko Samsoni yavuze ngo ndakwinginze unyibuke, Imana ikongera ikamwibuka, ikamwongerera imbaraga. Nawe ukwiriye guhamagara Imana, ukwiriye gusenga. Umuririmbyi aravuga ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga. Bivuze ngo ubuzima bwo gusenga buzana connection y'umuntu n'Imana. So ukwiriye gusenga uko bwije nuko bukeye, kugira ngo connection yawe n'Imana idacika. Igihe cyose uhamagaye Imana ikwitabe, igihe cyose ubwiye Imana ngo Mana ndaje, Imana ikwitabe. My dear friend, ndakwinginze gusenga kwawe guhinduka ingeso. Gusenga kwawe guhinduka ingeso, guhinduka ingeso ya buri munsi, guhinduke uri mu kazi usenge, aho ugenda usenge, uri mu isoko usenge, mbere yuko ufungura butike yawe take your time, fata umwanya wawe usenge, uvuge ngo Mana ndaje, umpereze umugisha wawe, ubane nanjye muri iki gitondo. Mana mu izina rya Yesu, ugenderera abantu bawe bagiye guhindura gusenga ingeso. Kuboko kwawe kubabeho, ikiganza cyawe kibabeho, imbaraga zawe zibabeho. Turagushimye kumvishe gusenga kwacu. Amen, amen.